Anya laki din! Naimbag pa ni Fernan. O madanin di pa nagkalaysada iti kaayan-ayat na, pare Pidong. Wen nga raod. Sana all ko na talata na. Anya nga raod. Awan matibalasang amayat ka data. Ay, di mo ibagati kasta, pare. Adan tulat ta ka di. Kanon to ba da? Siyak mapukpukawan ako ni tinamnama. Makaas-asawa ak pa yan. Ha? Ay, unay kan pare. Kaya't mo asawan, agbakan? Kahit no iso tigasat, anya nga raod. Agluna ko na. Awan mat nga raod timayat na palasang. Salpag tigas to yabag. Makauma. Lumakay tayo nga mawampay asawa. Salpag ka talaga. Ay, nabartag ka man na ako na ko. Anya ka ba't na nakaw? Tunggal mabartag ka. Pukaw ka la, pukaw. Ha? Di ka di mabayin ka dagiti karo ba? Si kalaang ti mangmangag. Siya pa'y rabain. Orasan ti panaginan. Awan bibiyang ko na nang. Basta no kayat ko di buka-bukaw. Ang bukawak lata. No, daman tinagari tita. Umasidagdag boxing kamay. Anya! Sana ka mabutang nanang. Amo yung matan. Awan ka butang gaw. Uraya sino. Gan uray manutang umay. Sana ka mabutang kung nagtumas. Anyamatan ni Manong Pidong. Mangibabain. Ay, huwag nga raw na nakaw. Anyalaangan nga iti iba kadagiti kaaruba. Rabiin ng pukaw pa'y lapukkaw. Kunam lano bagi na tilubong no kasta mabartek. Nala, hustaw na nakaw. Inkakit ituloy ti maturaw. Di ka madanagan. Bagaak ni Manong mo inton bigat. Wan man nanang. Ungtan yun no iso. Tapno man agnakam. Di na pa'y ammo ti agbain ma. Nasaya at tabi mangun kan Pidong. Apay manan ay ananang. Apay manan ngay bagbagam. Apay, anyaya ti parikot mo. Tatunggal mabartag ka. Day talag puka-pukaw tararamidam. Ninanang mait. Iti kasta kinaturod mo apo manukaw. Iso kumama ti kinaturod mo nga agaram iti balasang. Ha? Lastog mo amin na lastog no kasjay amabartag ka. Nga mabutang kamot nga raw nga agaram iti balasang. Oh, day ta kayo manang. Tila ibagbagayo mait. Di ta kayo man laang. Siguro wala parikot ni Pidong. Iso kanayaw na naputot ti hulo na. Kan may isa. Kanayaw nga agpuka-puka kuno kasjay amabatag. Anya kumangay ti pagparikotan na. Amagaan no kayat namutan ti mga sawa. Mga sawa, ay sus. Awan ti mayat abalasang kenkwana. Gaputa kasjay kat nga raw ti ugali na. Ay nasaan tayo lang amo. Adan to Ay, sapay la ko mga raw takasta. Barang isumutang ti mamagbaliw iti ugali na. Nasaya at naranaan ka, Pidong. Tata, amaok no hapaya ka na yun na napudot ti ulaw. Amaok ka makaas-asawa kan. Ha? Kaya't mau,
Adayam amukan ka chicks. Napintas na jay. Ken seksay. Ken napudaw. Ken natayag. Sino tata? Intaon bigat. Umay kay jay balay. Mapantay jay ilay. Yam amukan ka ni Sally. Bareng man no iso ti maasawam. Bareng no iso ti mamagbali o iti ugalim. Sige tata. Mayatak iti dayta. Umayak tong araw. Anya, ada balasa nga pangyamamuan nila kay pingikan ka. Una nang. Ijay ka no ilitayan na. Kayat mo ba? Ay katuon Ay kita agpay no magustuak. Anya, ay nagalasa talaga ti ugalim. Ti kunam, iso ti mangadang, no magustuhan na ka wano saan. Ayin kwan, paayon nakalaka nga raw. Ninanang met. Mala, mapan ka. Iturturod mo ti sumangoy ti balasang. Akas iti kinaturod mo nga agpuka-pukaw, no kas jay amabartag ka. Dahil bagal daw mo salay. Kastamit ka da kayo, tata. Kastamit kan ka, manong. Ay, agyamanak. Ay, gayam. Imay kamay. Gapaw takayat kuban ngayam amukan ka da ito'y nataer abaraw. Ay, di ka madanagan tanasing put da ito'y. Awan pagdanagam. Ay, baraw. Yam amumutan ati bagay. Naimbag nga oras mo, Sally. Siya gayam ni Pidong. Nice meeting you, Pidong. Ay, kastamat kan ka. Nice meeting you. Sapay la ko mata, itulok mo asarong karan kan tumanan. Awan parikot iti dayta. Anytime, umay kalata. Awan niya, magustuhan ka din ni Sally. Ay, uuwan tata. Magustuhak launay. Nagpintas nyo. Ay, kahit, ituloy mo mapansar sa rungkaran. Di ka mauma, aging gangaklonan na ka. Uuwan tata, mapanak ka talaga. Nalab at pasay taksamatan kini Sally. Iso nga raod nga aramidam amin na kabaalam. Tapno mapagwan mo ni Sally. Adaw ti agdat-daton kan kwa na. Engam sapay lakoma. Tasika, ti pakaisabitan ti puso na. Anya? Saan na ula talaga, pare ko? Panag ko na, baka asawa ka matay. Sapay la ko mga rod pare. Tani, manumit tawan ko. Ngam ni, awan pa'y asawak. Ay kat sa nabalya, tanu aklunan na ka ni Sally. Siya tulangan ti baak nito'y lugar tayo. Ngamin, mga asawa kan, pare. Maibagak tula ang dayta no mapagwan ko ni Sally. Ay, uwan gayam. Amangan no awan pa namin bigat. Ha? Nay, awan mo't pare. Ape aya. Kadoan nakman amapan ijay ayan ni Sally. Ha? Mapantado ha? Wun, kadoan nak tanay. Mabainak amapan na siya klaan. Anya? Mayat no adda ka kadwak. Medyo mapukaw tibain ko. Ay, awanin na. Makapagsarita kayo pa yung arod anasayaat no daa kakadwam. Wun pare, basta umay ka. Pangasim, mabainak ka talaga.
Anya, mabain ka mapanijayan ti babae nga ar-armam? Asikalaang manong? Mabainak nga Rod. Nagapan na gaymot day taabain mo? Ah. Di kanto pa'y mabain apo manok ka no kas jay anabartag ka. Nga mabain ka kit din ama panagaram. Ipakat mo ti kinalastog mo no kas jay makainom ka. Akas lakukwam ti lubong. Si kakit di mat ading ko. Nagadumanan nga imbagam. Ay kapudno mo ti ibagbagak anya. Makapasurunday ta nga ibagbagam mabain ka. Katawan mo't babain mo. No uminom ka, ure agmay-maysa ka. Nagmayat ti panaginom mo. Ngam maipapan iti babae, takrot kamot nga rod. Awan initiative mo. Masapul nga adda kadwam, salbag ka. Anya? Anya pare. Nabartek tamot Mapantapay ka DJ Ili. Ay, una, mapantalanta pare. Sana mabali na saan tama paan. Nabartek tamot pare. Sana barikod day ta pare. Kabalag pa'y matiag maneho iti motor. Ngalaw may ka. Mapantakit din. Pangasim ko nakmanan. Kadoon na. Mabayi na kadumano na siya klaang. Pare. Ala, mapandan pare. Ang mga makaturog ton ni Salay. Sige pare. Mapanta nga ron. Kaduain ka. Ay na, naimbag man ta na anos ka ng kadwakan kwa na nga imay dito'y balay, manong. Ha? Ay, when adi. Saan kami kung mga umay? Kapota nakainom kami. Isumod kami tagpilit. Iso nga imay kami. Ngam ni, nakaturog mo tan ni Pare Pidong. Unay matanda ito agayam mo. Umay lang aro din sumarungkan. Nakainom pa'y lang. Pasensya ka na, Sally. Sana bali. Pausawan tumod lang itong madamdaman ita. Ala, bayam nga ro ta iturog na pa'y. Umay ka pa'y aigay kusina. Tagkapit ha. Agis istoryata pa'y. Kabayatan ti panangururay ta amariing ni Pidong. Sige, agyaman ako na Sally. Awan anyaman na. Umay kakit din. Adaman la damagakan ka. Ha? Anya da ita? Apay, talaga akas ta ti ugali ni Pidong. Kuna na kanyak nga iso ti kasingpetan ijay ayan nyo. Ngamukas lasaan mo. Ha? Iso nga ibagak kumakan kwa na nga awan namnaman na kanyak. Gaputa makitak mat amamartak mat gayam. Kwa. Pasensya ka na. Diyak namin siya ti agsao, Sally. Ang mga panunutan na perject king ka. Saan nakasta? Talaga ajak kaya ti ugali no. Ala, iso ti kasaritam inton mausawan. Ay na, diyak matlan na putan ng ti oras pare. Anyamat din. Bigat mat gaya man. Kitwen pare, imbaga ngamin king ka nga uray sa antan nga umay. Impilit mo magamin. Ni Sally nga eh. Nakaturog pa ilaan. Ala, bumangon ka kidin, tagawit tan. Kabayatan na nakaturog pa ilaan, dagit itadakkel na. Unay matan da ito yung ulaw ta pare. Ay na, nakababain. Si kamag ngamin pare. Kahit anya ti pampanunutan mo Adadakit di amabainak. Oh, salbag ti kastoy. Kahit anya nga itinagsasaritaan nyo kini Sally itay nakaturog ak. Awan mo't pare, nagkapi kami laeng.
Kasta ka de. Ala, agawit ta nga ro din pare. Nakababain no makariing da. Kat addata pa'y laang dito eh. Awan namnamaang pay aya nga aklunan na kadya balasang nga armam. Kat di kamot mapan asi kalaang. Aklunin naktuday jay ko nagtumait. Ay na, iti kasta nga aramid mo, mangnamnama ka pay laang kan kwa na. No siyak lamay sa, jak kayat ti lalaki akaskan ka. Ha? No linalastog, iso paglaingam. Ngam no agaram, masapul at nakadwam. Awan saan akayat ti babae ti kasta nga ugali? Si kakit di met. Amok met. Ken mariknak. Nga da panagayat ni Sali kanyak. Iso nga amok nga umadanin ti panangaklon na kanyak. In your dreams. Anya? Ay, awan mong pidong. Kaslawan sirbina si katinyam amok kinisalay. Di ka mat nagalibdak. Anya ti kaya ti asawan tata. Ay, sana na si katikayat ni Salay. Ni Andy ka na ti kayat na. Anya? Ni Andy agayim ko? Aywan, inaklon na pa'y kidin Anya? Ay, saan na pudno day tatata? Siyak tay ayatin ni Salay. Saan na tigayim ko? Ay, pakawanam. Ay, awan maramidam tay sukat nga ron ti kayat na. Kan may sa, basal mo. Kaputawan ngamin initiative mo. Nukas dyan ngamin amapan kaagaram. Sana masapol nga adda kadwam. Rumbang laang asiksika. Andiyan nga ita. Di mo amaw agapo itinalabas sa baltik mo. Nagkinaawatan dagayam. Anya? Ayawan maun. Inyam amo katapno saan ka ang mabaakan. Ay, di ka ba nagalipta? Awanan asawaan ni Andy ni Salay. Agbaak kalatan. Anja? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo. Anya laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami itingkay panang tarabay.